Президент ялгужалығынже нума жылдырыжа шеде президент промышленностьра веренюре сывлық сықлавенже. Хизепле яда тиве ширин вадашинна правительство шурденже числариш. Візембе Екатерина Фомина шивықрақ паллашыря. Шені жыля жібе хақлы бар недеріш награда берги правительство шуртне бұғынны зем. Терлешерде шлеші візем. Кашниех республика адалановне хай дюбине хывать. Шакнач вашень бушлығы Олег Николаев табалыртре. Шулдалық евір келші шабақ езердірішныбе экономика рада ыты отрасльдеде үйсім бұрдері. Рашей президентшін тав жирымнета плюс компаньери Николай Волков электрослесарь девишре. Шагы шире вылхерых шулытла. Хаймень білнене шамрыксене девренце бырать. Ширим бежешина республикан подшалых награды зене ильча. Херле чудайдарыгень бушлыхне Иван Михапарова хизеп грамоты числариш. Тав замахе перлешлеген зене дада муниципалитет рабурнаган зене. Но майже паангигун ялхалыхе булышны бедават парыхтере Иван Михапаров. Хуман улда саунышлыгун. Міржесен пирнеже республика едужи шагынбек хакпаны паллах был савындырать шаг чиес был пире малада тұрыша ішлеме хистет и бир шагынбек малада тұрыша ішлеме зез мақпарат. Хизеплияда девишнезен ежінче тракторист, доктор, врендеген, электрик, хужалық ердужи, инженер, адвокат, кашние хая жінче оста. Александр Павлов пенде тоғырчыртығыр вұнымы шулда аслабілі үйлнеде агроном ішне гүленне. Совхозра варлық инспекциянче администрация дарышна. Халі Рашиял хужалық центрін мұргаштыр еңче уйрымен цеп агрономе. Александр Павлов ач ваш республикин ял хужалығын тава девишле ішчене яд пачеш. Ман аградан жақмарын деуал, бірін Россельхозцентрін ежін құна хақларын не білдер жегоя балана. Ял хужалық не бұл жапыр, халге бұрнышыра агрономзам де зағал бірін хужалық сенже шамбада. Агроном ежіді не дуза бұрапыр болы жапыр земеноводство бада тащит растение беде. Тада ты ежідіне шырбағалық не бұзықлада ежісіне дуза бұрапыр. Чуваш халық артизияда шамрыксен театрынче ишлеген Ирина Архипова девишря. Вадырчулвал курагана хэнь булдарулхебе савындарать. Шах ужыра шире яғын сынар плана. Пирн правительство, пирн театра, шагынбек пызык хакпаны, выл манжын шавдери хумханулы замант. Тав самахе пітім чуваш халықне. Менжін десесін пирн кураган болмасасын, эбір хамырын сталыха кадардайман болытымыр. Шағын бада тав атибианене, тав вадям тавана пәлежі, күршісіне, тада тав пызык тав пірле ішлеген іштешсіне. Візем ман бабірле болман болсан, візем сынаргал плама болышман болсан. Баян хизепле яттен булманда вылетче. Бурде тұрышса әшлер, хывырыже юратса әшлер, вара сирин тивишле ятта сиреші разадубать. Кышал ежул хыйыншын туғышлы ертнене балыр Ирина Архипова. Шене жулдан да ыррине гына гедейтвал. Ыты земде шак шанышпа бурынныне, шене шеден үзен батне далбынма хавхалану шуралныне білдерчеш. Чувашингларым вали Екатерина Фомина, Виктор Степанов.